Phutbol nakaslem jong unongsan Hima. Fkjgp Maulai Circle kala Sdang ya kalempong yale kai Phutbol balatip kom ka 8 inter-school knockout football tournament haka arpahinya utare ujemang Hamadan He Stadium Maulai Phutmuri haka ne kalempong lawane shementa dakhat South Liki Kenhun kibana Maulai bat kumjo namau khar bat jayau yaka ne kalempong laple de ubak dan DC Kongsen working president ke Fkjgp komu Kongsan bat ubak kit bok nong plang chief organizer ke Fkjgp Sengkme kum usembut Kongsan haringkat ka jingadan langki dekat ke Fkjgp Maulai Circle bat kiwei haba phai sha ka jingale kai jong ka ni ka Sdang ka Pearly Higher Secondary School kala job dasan gol lagaway ya ka Saint Annie Secondary School. Siap.